Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kayang mani jangki Orthodox kabadan Gaza kala Shah Ther bom hakamit singi palay. Kiling do niam ki bapet yakani kayang mani kila keno bakadi ke Israel kabala le yakani kam. Kani kayang mani kabala Shah Ther bom kadi ke Greek Orthodox Saint Porphyrius Church. Kade kayang mani kabarem tam Gaza. Shwa bakani kanja uling do niam jong kani kabalang ulai thulupa bakayang mani kansa Shah Ther bom bet namar bahang tay menta kidan kumbasan Spah ngut ki Muslim bat ki Kristan ki bawan ri tengen bat ki dei ki bala pen na Ïing na sem na jong ufada alias wapet ya kani balang ula ong ba ka jing her thama ya ka Ïing mani kam dei ka jing her thama ya ka niam henre ka dei ka jing her thama ya ka long brio man brio hadu menta ampat la ban pentikna kan nungut ki bala yam ni ki bala mensau henre la anta ba ki bayap ki la ban poi Shaka Spah san pau ni Spah ngut AA. U Archbishop Alexius ru udon hapok ketika Ïing mani. Bala pentikna ba ula lajin. Kajing Shah Ther bom joka Ïing mani. Kadai ki artli ki hol basa ki petwir. Ki bakan thub ru nadu ki kelung ki kena. Bat ha ketika por ba Shah Ther bom kidang yo thia lengai.